Abeegi abana mukaga kandi harimo n'efuuzi hamwe n'abarikuruga omu maka gatari kwebasa kandi nibashomera ah'ishomero erya Rwansinga High School. Aba twabashanga omu kirombe kyabo ekiri omuri Rubaya Kashari barikupanga etanuuru ei barikuza kwosya kwiha mu fiizi. Gamara kooma bagapanga etanuuru bagosya batushashurira fiizi batuhayo n'ebitabo ebikwetagisa nitwe tubaho. Anyingije ntine school fees nikirwa umwami headmaster Rwansinga High School namugambira ibyo byanjye byo ngo tinyine school fees yajya ati kandi kundi nefuzi yajya ngo nyine project no basa kujoininga ushome kandi uheze fune no murugo anyete nafayo nija hati no muri tujya gukora jeme umuntu wasigire sente abo kuba tatuwaza kujantuze kucera apuru utine cyo gukora ukacero utine cyo gukora niyo rukwendo ugire kuyiba bakakusanga nkoko norara nusari bituke by'abandi nyecero. Francis Turyahebwa mukuru w'ishomero rya Rwansinga High School naginangwe encourage eyambera abeegi binja hishomereri kugira ngo abana bakwenda kugega babase kuraisinga school fees kandi bagire kibayiga amatafaari ago babase kwebisaho no bakubabahirize kushoma. So nikwe twagitandikire twatandikana abana mukaga abo bahirize bari ya university omwe nashoma law ari Nkumba University kandi nondijo ari Sami's Training Institute ayo nashoma social work. Gashakwa Adolphe Ayoreka.